Gaurtik goiti, fase berri bat abiatzen dugu. Jon eta Jakesen askatasuna lehen bailen lortzea da helburu. Eta noski ez dugu anzten Espainian kartzelatua den Unai Parrot. Cette phase nouvelle sera marquée par une suite d'actions plus fortes, plus déterminées, spectaculaires, dont la graduation pourra aller jusqu'à la désobéissance civile. Guztien artean lehen ekimen bat burutuko dugu. Gogoan atxik eta batu dinamikara. Fase berri hori zuekin ireki eta bururaino eramanen dugu. Le temps presse. Jon, Jakes, Unai gurekin!